صدقتهم أي صدقة الأحياء عنهم أي عن الأموات نفع لهم أي للأموات. شرح العقائد النسفي tercüme tercih hemen ustad elhamdülillah. Şunun yerine delil ahkam hadisleri getirenden son delilleri onun kelami delil akli edenine aidiye şunun irtizalın fakat hilafan lil mu'tezile deyip şunun yerine irtizalın hilafını getiriyor. Ona iki taraftan deliller aidenine ehl-i sünne vel cemaat tarafından aidiye وَلَنَا مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ السَّحَاحِ مِنَ الدُّعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ خصوصا في صلاة الجنازة وقد توارثه السلف فلو لم يكن نفع فيه لما كان له معنى. شرح العقائد صفحه 252. خب asli mesele elhamdülillah ispaşıda hatta İbn Teymiye onun kavlinden kan yerde görüntünü tefsir ruhul beyanına kâle Şeyh Takiyeddin Ebu'l Abbas men iltefede innel insane la yentefa'u illa bi'amelihi fakat harakal icma. Aslı tevabın yetişmekliğinde hiç müştehitlerin, ehli mezheplerin arasında hilaf yok fakat mu'tezilin grubu var. Nüveli belki keyfiyetlerine şu muhritte her kimin hedefi İsa'lı sevap etmek veli berde bolyan amelle fıkhi faydan naziri. Müslüman da ola hususan Türkmen cemaati hemmemiz iddia edip bir Hanefi mezhepti. Ve Hanefi mezhebim hem yerde bahslerde hemmemizin iddiamız bizim delilimiz Hanefi mezhebinin kitabından fıkhından şuna göre bolmalı deyip iddia edip. İnşallah şu kavlun üstünde hemmemiz aydışımız yanak amel edelim, şunun üstünde vafa olayım. Çünkü delilül mukallid kavlül müştehid. Mugallidin delili müştehidin kavli. Hala müştehidin kavli diyenine bir neçe fikret mesela müştehidin kavlini kitab-ı sünnetten, hadisten de tercih veriliye muhadif. Müştehidin senedi kitab-ı sünnet. Veli biz hadisi, mesela Esakhterin kütüb bazı kitabullah Sahih-i Bukhari, hiçbir ahuni başarmaya mugallid adam hadisi Sahih-i Bukhari'ni getiren edenlemin tamam haram-ı halalı şundan çıkarıyan dimani. Haysi hadis ma'mulun bi, haysi birim ma'mulun bi del müştehidin kari. Müştehid teşhis veriyor. Ondan biz usul-i fıkhtan Hazreti İmam-ı Azam'ın istinbatı mesail için koyan meselelerinin üstüne gelenmize haişen beraberle haşiye gider eden hadis okan olup o uzağı şuluk etmeliyim. Yani biz hemmemizin itikadımız, amelimiz şu olsun ki delilül mukallid kavlül müştehid. Kavlül müştehid yani şu nesnlarına ayetinin taklid eden müştehidin bizim şu muridi bas koyan adımıza şu hadise dayanıp mı, sened edip mi şu çarşufta inşallah gurrun edeylin ve bir netice yetişen yanak. Hem kişinin hedefi elhamdülillah sevap etmek, hayır etmek Müslümanlığı ola hiç kim razı değil bid'ata murtekip olmani öz milliyetimi diyem hemme milletin hem içinde şücri hala Cenab-ı Mevlana gurgiş bir neşe adatları öz aralarından olan zatları vaat ediyedi. Biz şücri ulamalı yoluna çıktı. Hemme millette de var bir tenha Türkmen milleti de elveli biz ulamaların vazifeti bir teori şunu mudiriyet etmeli. Hala inni şu bahsi neçe surette sual edip getiriliptir. Hemen de yetişenler inşallah. Şu barada tahkik eden de Allah'ımız öten akşam kıyanı bugün vakti var fakat gün ortağına çelli şu bir meselenin üstünde inşallah gururun oluyor. Yönetiden haişe tertibi mehfilin celeseti şeyle bir tahkik makale yazıp gelen adamlardan heyvere teşekkür ediyor. Onun nazarını tutan neticetini muhattevana aysın eşitmene ustadların heyvere havsalatı var. Ve haişen son sizle aydip bir yola geçenden son ustadla geplerine yine kaptalının hükmanı tutan neticeni ispat edecek olup kıyılışıp durman oğuzlaşılık olmasın inşallah. Ni ovalki şu meselenin varatında yazılan neçtanı bahsedilip ketiliptir. Aya hayrat ve sadakat cihati İsa'lı sevap bu murdegan der fıkhi Hanefi caiz est ve zikr delail tevzih dağda şevet deyiptir. İnni şu arada makale yazan da Allah'ımız hulasara edip tahkikatından tutan neticesini bir neçe muhimrak delil bilen inşallah ayetlerle ustadla da kulak atar durar. Yine şu makale yazarların benim elimdeki tertibe göre bir baştan evvel Veliyullah Refi'i
tahqiq edenlerin biri eğer ay veliyullah Refi'i. Bismillahirrahmanirrahim. İmdadullah Mustafa. Canım işte veliyullah herhalde. Veliyullah mas. Ha? Veliyullah mas. Veliyullah diye sar nazar نمیکنم من خط بدیم این مقاله خط. خیر امدادالله. فرق نمیکنه. اولین نفرم نوشته امدادالله. Bismillahirrahmanirrahim. سوال اول که آیا خیرات و صدقات جهت ایصال ثواب به مردگان در فقه حنفی جایز است؟ با ذکر دلایل توضیح داده شود. جواب اینه که اگر مختصر بگم بله، در مذهب احناف ایصال صدقات و سایر اعمال نیک به مردگان نفع میرساند. همچنان که علامه شامی رحمت الله تعالی علیه در رد المختار حاشیه در المختار در رابطه با ایصال ثواب تحت مطلب فی القراءة للمیت و اهداء الثواب له میفرمایند علمای ما در باب حج عن الغیر میفرمایند که صحیح است که انسان ثواب عمل نیک خود را برای دیگری ایصال کند، حال این عمل صالح خواه نماز باشد یا صدقه یا روزه و یا عمل دیگر. و میفرمایند در کتاب الزکات فتاوای تتارخانی البته نقل از محیط نقل میکنند که برای انسان مؤمن افضل این است که صدقه های نفلی که میدهد تمام مؤمنین و مؤمنات را نیت کند، چرا که به همه ثواب میرسد و از اجر وی نیز کم نمی شود. البته عبادت ها را سه تقسیم کردند. در انجام عبادت های مالی محض مالی مانند زکات، صدقات، کفاره و عشر. دو فقط بدنی مانند روزه و جهاد و نماز و بقیه. و سوم بدنی و مالی که مشترک است که مانند حج. در انجام عبادت مالی نیابت به طور مطلق جایز است، یعنی کسی دیگر چه طرف زنده باشد چه نباشد، چه توانایی داشته باشد چه، یعنی انجام اون عمل را فرق نمی کند. وقتی مانند زکات، وقتی میخواد زکات ادا بکنه چه با خودش پرداخت بکنه یا چه کسی دیگر، از طرفش هیچ مشکلی ندارد، در این هیچ اختلافی نیست. و در رابطه با عبادت بدنی نیابت مطلقاً جایز نیست که مثلا شما برای حج توانایی دارید اما کسی دیگر به جای خودتون میفرستید، مطلقاً جواز ندارد. اما در معذرت میخوام نماز بله. اما در عبادت بدنی و مالی مانند حج نیابت در صورت توانایی خود فرد جایز نیست، اما در صورتی که خود فرد توانایی نداشت میتوان به نیابت از او حج کرد. چهار مذهب و اینجا من همه مطالبش آوردم که اختلافی اندکی دارند که خلاصه کلام و خلاصه مطلب که من اینجا در آخر مقاله آوردم. در رابطه با ایصال ثواب میت علما چند نظریه دارند که وهبة الزهیلی رحمت الله تعالی علیه در الفقه الاسلامی را مختصرا آورده. در الف اجماع علما بر این است که به میت با دعا و استغفار مانند اللهم اغفر له واللهم ارحمه و همچنین صدقه و ادای واجب بدنی و مالی مانند حج فایده میرسد. قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. خب از این دلیل میگیرند یا اینکه و اذا قوله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. و همچنین قول النبي صلى الله عليه وسلم سنن النسائي اخبرني ابراهيم بن الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة ان جناب مولوی ببخشید فقط نتیجه را بگید، زیاد طول نکشه، دلایل را همه میدانن دیگه. نتیجه که گرفتی همون رو بفرمایید. نتیجه استاد اینه که متقدمین مالکیه و قول اول شافعی بر عدم وصول ثواب در این موارد است و اما قول احناف و حنابلة به مستفید شدن میت با قرائت ایصال کننده اشاره دارد استاد. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر جناب مولوی. عبدالمجید آخون قزل. بإيصال ثواب قرم بسم الله الرحمن الرحيم. إيصال ثواب قرم يعني تأثيرنا إشياء خيش بالمختلف في مسألة ده متفق عليه مسألة يعني القرآن الكريم دقيل ترك عمل يتشمية چونك أحاديث بقدر مشترك متواتر هتن يتتر إيصال ثواب تيب شونون چي حديث متواتر وثا مشهور وثا قرآن الكريم تخصيص مك تقييد مك دغري شملا بدين تمام ولو معلومات شني دغر دي بايت الله ومسألة متفق عليه ده. تشكر عبد المجيد. عبد الله خون
Hoş nazarın adı var. Ayçakların var mı? Amanullah yolma. Ya takdir muttefak bittim. Ama kında hiç kur. Dört medhep ehl-i sünnetin arasında hiç tabutları yok mu? Abdullah'un Merdani. Bismillahirrahmanirrahim. ایصال ثواب امری مشخص در مذاهب چارگان است که ثواب زندگان به مردگان میرسه، اعمال نیک. البته در تصدق علما شرایطی را بیان کردن که باید طبق اون شرایط باشیم که بعدا انشاءالله در صورتهای جایز ناجایز جناب مردانی قسمت تصدق جداگانه بحث میشه. بعد یک بحثی هست که ما باید مد نظر داشته باشیم که عملی که ما انجام میدیم ریشه در مذهب داشته باشه، همونطور که جناب استاد فرمودن. اگر ما عملی را اتخاذ بکنیم خودمان که ریشه در شریعت نداشته باشه، بعد اون رو خودمان بگیم این ثواب هست، این گنجایش شرعی نداره. مثلا علما گفتن که العبادت کلها توقیفیه، تمام عبادات توقیفی هستند، یعنی باید عبادت بودنش رو خدا تعیین بکنه یا رسول خدا تعیین بکنه. اون عبادتی که خدا و رسول تعیین میکنه اون عبادت است. این بحث باید مد نظر باشه. بعد عرضم حضور شما که وقتی عبادت توقیفی هستن ما نمیتونیم از خود ما یک عملی رو اتخاذ بکنیم بعد بگیم که این ثواب داره. ثوابی که یک چیز اگه میخواد ثواب داشته باشه باید عبادت باشه، اون عبادت هم باید توقیفی باشه. از خودمون نمیتونیم عملی درست بکنیم بعد بگیم که در این ثواب است که بعدا ان شاء الله جزئیاتش میگم. تشکر استاد. زین العابدین قدیری. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اسم که استفاده بدم نظر من موافق باشه. تشکر. دانیال فقه. موافق. عبدالهادی قرنجک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله استاد ayetmen توضیح ayette به شما موافق. تشکر. اسامتدین جان. بسم الله الرحمن الرحیم. دیده شد و موافق کنم. خب تاثیرله اولقی سوال نه آخر neticede bir oturasıl nazar versen o sual ki o ittifak yeri İsa'lı sualtı hiç bunun ihtilafı yoktu. İkinci sual باوجود این که تعزیت و تسلیت جهت نصوص وارده پاداش دارد علل فقهی کراهت تعزیت و تسلیت مکرر چیست؟ خب تعزیت تسلیه هم من بلندانم سوال Müslüman doğana hemderdi görkezmez. İnne bunun içinde mekruh diyen burunlar ağzına geliyor. Şunun maratında fıkhi suratta şu taziye diyenimiz necre olmalı tesliye etmek necri. Sizlerden hayşen şu bahse merhuz sadi 5 tane sual ediliptirler. Her kaydında öğlüne derek gurruna aysak cembenliğinde hemmedi bir meselenin cevabı olup düşüyor. Bunun her kaydının üstünde öğlenirken eğlenmen öğlene gerek cevapları aysanız inşallah neticeni hemmetinden biriktirip bir rotada cevap vermeli oluyor. Şimdi bu bağlarıyım imdadullah sualdaki çeşitli inşallah muhtasere mufid. Makaleler tahvil edelim usta. Ama makale neresi? Makale خودمون نیستیم. Makale daha da bir iş var. یکی دیگه بخوام مثلا مقاله خودت بخوانید خلاصه شی اگر مقاله شما خلاصه شی حفظ نکردید دیگه اشکال نداره ما عبدالمجید sen تنید كراهة التعزيم مرة ثانية يعني حضرت إمام حسن بن زياد الأولي رحمه الله حضرت إمام أعظم رحمة الله عليه من رواية فيها ما معلومات إذا عز أهل الميت مرة فلا ينبغي إلا ليعزاه أن يعزي مرة أخرى دي getirip de tamam kitaplarda şey İmam Azam öyle lafız değil. Lafzında da fela yenbagî getiriptir da.
gelişkiyle onun için muhtarda kıraat-ı tenzih deyip aydıktır. Bu benim delille galiben min kitaplardan görmedim delil şiddet yöne Hazreti İmam Hafız Beyhaqi rahmetullahi aleyh Şuab-ül İman'na Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet etken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette "A'zamul iyadeti ecran ahaffuha ve ta'ziyetu merreten" deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den serihen şey rivayet bulundum. Zahiren Hazreti İmam Azam'da şunu böyle taziye merreten silahında şundan anlattırdı. Amanullah yoluna nevaram olsa خلاص ما تطهير Meclisten benim nevaram yani tekrar التي تجديد الحزن قل اللي aytmadım ya. Yok. Çünkü hadiste serih gelenler ondan onun için demiş ol illet serih deyip hiçbir fukahalardan ben geçmedim şunda. Kerahiyet var, kerahiyet tenzih. Tevkif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illeti hiçbir. Doğru. لأنها تجدد الحزن geliyor da fıklarda. Amanullah خلاصة ورد تنامك. الحمد لله شما قلنا شبر عبارتي كي إمام أعظم رحمة الله عليه دن كوب كتابlardan منقول وتكرر التعزية ثانيا وطم yana aydınlanmalar aydınlı ki bir taraf barmalı ve şunun illetine bazen şu açı cüzviyalarla adamlar delil okuyupturlar şunun delil okuyorlar ben doğrusu ben tapmadım şunun bir de aytmalı olacak ki nerede hamana tecidi hozun bolmasa iradı yok diyen gördüm yani ne Mufti Abdülmecid okuyordu da şu illeti ki hadisten çıkarttır İmam Azam rahmetullahi aleyh iştadı mutlak doğru deyiptir fakat bir taraf eyyü azziye merreten ukhra yamaşşadan şunu aytmak doğru. Ondan sonra da la yenbagî lafzen mekruh tenzihi diyenler ben görmedim şunu görünüyor aytsanız şun la yenbagî lafz muhtelif manada geliyor. La yenbagî li ahadin en yed'u Allah illa bihi lafzi itiqadı la yenbagî geliyor. İlla yahillu manada geliyor. Halal la manada. Ama la yenbagî'den eğer istinbati suretunda mekruh tenzihi deyip yanmasanız onu istinbat şahsiyeti doğru değil. Elbette şabbet görmedik böyleli şun la yenbagî'den lafzi ve yukra tenzihen yani istidlali eğer siz bana nusus şer'iniz varsa şun haşa ettiğinde irade etseniz yoksa bizim yanında mutlak geliptir mekruh tehrimi iştadı. Başka bir görünüp duran da yok iştadı. İki dağıtta o da şoları iki mekruh tenzihi bilirler la yenbagî'den delil tutuldum ödleri yayımın yerine başta sirahaten manahin tesih vami ve ikinci İmam Azam rahmetullahi aleyhi iştadı bir taraf aytmaktığına zahiren görünüp duran bir delil yok iştadı. Senin nazarın kerahiyeti tehrimi. Kerahiyet tehrimi o haşetyen olur ki şunu tenzihi diyelim sonra dediğimi de aytıp verseler. Çok nefer verdi. Abdullah Merdani. Bismillahirrahmanirrahim. Allame Şami rahmetullahi aleyh sarahatan şunu hakkında ihtiyar ve tukrahu ta'ziyetu thaniyen بالتترخانية لا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة يعني صراحة نسوى إمامدن وقتی که صراحة نسوى إمامدن بس دور بالمیاد و يكره لفظ وقتی إطلاقنا گرفته المطلق يجري على إطلاقه تحريمي وليار تنزيهي وليار لا ينبغي لنا مراد كتاب دیگر هر برده لا ينبغي لنا معناتی مناسب تر ولنا كاتم لا ينبغي گلیار معناتی لا يحل معناتی نوليار كتاب شجرة لا يحل معناتی yani halal der مناسب تر ده معنی vermiyor da la يحل halal der ma'na veriyor. Teşekkür senin nazarın yani duvarı tekrar etmek kerahiyeti tahrim ne? Belli. Hava. Nefer verdi Zeynel Abidin Kadiri. Şu mekruh gelenler şunu ulamalı biraz illet yabi etseler şu tecdidi huzun deyip çıkarsalar hop eğer nazarıma tecdidi huzun olmayacak bu belki şunun mesela narahatinden yenilecek bu hadin hiç işgal yok. Yani şu mekruhiyet eğer şu illet okup şunu mesela tecdidi huzun alacak olsak değil mi? Yani ikinciye de eza vermeklik eğer şunun narahatinden mesela yenilecek veya narahatin biraz kemetecek olsa hiçbir nazarıma oraya kerahiyeti yok.
Bunun kerahiyetinin varlığını ki fıkla ayrıttırır.